Luna i Leo. Dobro jutro. Da li ste vi zidar? Da, ja sam zidar. Kako mogu da vam pomognem? Pa naša kuća je mala, pa bismo htjeli da napravimo veću. Važi, odmah dolazim. Dobrodošli na moje gradilište. Ja ovdje pravim kuću za Lunu, Lea, mamu i Ninu. Prvo moram da doteram sve ove mašine. I raščistim sva ova drva. Onda moram da iskopam temelj i postavim osnovu za kuću. Posle ću da doteram ciglu i crep. Također mi je potreban i malter da sve to povežem. Hoćete li da vam pokažem kako se sve to radi? Pa naravno da hoćete. Kombi koristim za prevoz svih ovih alatki koje koristim svakodnevno. Ja nisam ni video da ovdje ima neka mala kuća. Sve to mora da se raščisti sa ovim bagerom za rušenje. Vidite ovu veliku kuglu na vrhu? Ona će mi pomoći da srušim ovu malu kućicu. Sad, kad smo sve ovo srušili, onda moramo sve to i da raščistimo. A to ćemo da uradimo sa ovim kamionom za kipovanje. A kako da utovarimo sve ovo đubre? Aha, znam kako. Idem da dovezem bager utovarivač. Hajde sad malo da poravnjamo ovaj prostor gdje ćemo da gradimo kuću. A to se radi sa buldožerom sa gusenicama. Ovo vozilo nema gumene točkove, već točkove sa gusenicama. To mu pomaže da prelazi preko svih ovih rupa. Sada moramo da iskopamo temelj za kuću. To radimo uz pomoć ove smešne mašine koja se zove rovokopač. Ove rupe nisu dovoljno duboke. Moram malo da ih produbim sa bušilicom za zemlju. Tako, sada kada smo pripremili teren i iskopali temelj, treba nam malter. Malter je svež beton koji se još nije osušio i postao tvrd. Ovo je kamion mešalica. U njemu imam puno maltera koji ću sada da sipam u rupe kako bih napravio temelj za kuću.
Šmalter mora da odstoji nekoliko dana i da se dobro stvrdne, a za to vreme moramo da ga polivamo vodom da se ne bi previše usušio. Zato sam došao u ovom kamionu sa cisternom punom vode. Hajde da zajedno polijemo beton. Evo i cigle sa kojom ćemo da gradimo kuću. Cigla je veoma teška, pa sam zato došao sa kamionom sa dizalicom da bih mogao da istovarim ovu tešku ciglu i blokove. Sada, kada su zidovi gotovi, moramo da dopremimo crep da bi pokrili kuću. I zato sada vozim ovaj kamion sa ravnom platformom. Hajde sada da istovarimo naš crep, a to ćemo da uradimo sa ovim viljuškarom. Viljuškar podiže teret i pomaže u istovaru. Eto, kuća je sada gotova, ali pogledajte sav ovaj krš i otpad koji smo ostavili za sobom. To sve mora da se počisti i sredi. Prvo ćemo uz pomoć ovog buldožera da sve skupimo na jedno mesto. Sada ćemo sve to da utovarimo sa ovim bagerom sa gusenicama u kamion kiper i odvezemo na deponiju. Hajde sada da malo poravnjamo ovu zemlju da Luna, Leo, mama i Nina mogu lako da uđu u svoju novu kuću. To se radi sa ovim teškim valjkom. Da li vam se dopada vaša nova velika kuća? Da, divna je, jej! Hvala vam što ste nam napravili novu kuću. Sada ćemo imati dosta prostora za sve nas. Nema na čemu. Uživajte u svojoj novoj kući, a ja idem da odmorim sada malo. Jeste li upoznali zidara, zidara, zidara? Jeste li upoznali zidara što gradi visoke kuće?